Shumalu wenkosi. Ba. Hey. Isikhathi siyahlupha. Isikhathi siyahlupha. Kodwa uNkulunkulu khona amazwi ayaphila. Amazwi aphila baba. Sawubona ekseni. Hayi siyaphila baba. Ushembe ukhona futhi ushembe uNkulunkulu. Ushembe ngizosuke ngiqale phansi umsakazi. Hayi kule isikhathi. Ushembe uNkulunkulu uyabona ngisuke ngicabanga uJesu. Ngisuke ngicabanga uJesu indlela ahlupheka ngayo nangendlela ababemphika ngayo. Ngelila uJesu wake wakhuphuka ethi asikhuphuke esentabeni kodwa wayesethi mayengakakhuphuki wayithi mayemphansi mayimile nje phansi. Fanele akhuphuke intaba uJesu. Wathi mafanele ikhuphuke intaba wayesethi indodana yomuntu izokhashelwa kodwa ngabafundi bayo. Yeah. Base bethi abafundi laba abaseduze kwakhe base bethi bona hayi ngeke. Usho mina bebuza kuJesu wathi usho minani? Uthi uJesu kodwa indodana yomuntu izokhashelwa ngazi kodwa indodana yomuntu izokhashelwa. Nabathi izimo ezenzakalayo nezimo ezehlayo ezehlela uShembe nezimo ezehlela amaNazaretha ziyazithi bazifika zithi bayifika njalo la ifika khona ebese kuba nabantu njalo abacabangela umuntu oyinazaretha nomuntu ocabangela umuntu intembi. Vuya kuthi njalo umuntu owenza intembi uthi uJesu mayezokhuphuka intaba uthi indodana yomuntu izokhashelwa. Hayi yasiqala iphika wayesethi kodwa sizokhuphuka lentaba sifike phezulu. Kwaba yiba abafundi bakhe abamjikelayo bamjikele sephezulu. Kade batshelile bekhuphuka phansi ngikhuluma ngoJesu mina ngikhuluma ngoShembe. La kunabantu abasukayo besuke lapha behambe beye enkonzweni kanti abayile enkonzweni khona izinto abahlosa ukuzenza. Kunabantu abafuna ukwenza izinto kanti bahlosa ukwenza izinto nabafuna ukubhidliza amabandla. Kunababandla namhlanje abhidlikile kanababandla abhidlikile abhidlilwa ukuthi kunabantu abeze ngathi bazosonta emabandleni kanti abazili uzosonta bazobhidliza amabandla. Hayi angifuni ukukhuluma kakhulu. Qhubeka mshumayeli, qhubeka kwaseyivali, qhubeka. Uyabona la emhlabeni makungalunga abantu ngabe akuchiwo lapha ebuhleni bamaNazaretha ukuthi akuphuma abashumayeli bayogada sikhishwa nje enkonzweni kuthiwa sabe siyogada emadokodweni ingoba sikade emadokodweni nje ingoba kunabantu umuntu uthatha ingane ahambe nayo ayazi kahle ukuthi iyahlupha lengane ayimuzwa yena ayimlaleli yena kodwa ithatha ahambe naye esontweni ifika esontweni ithatha into zabantu. Ithi yafika ingane enkonzweni ingane iyabanjwa wena umshumayeli wakho bani umkhokheli wakho bani ibisikhomba umshumayeli umzali usesemuva. Kodwa umuntu oyithathile umzali wengane wahamba naye enkonzweni. Uthi uJesu indodana yomuntu izokhashelwa. Njoba kunabantu abavukela imibuso kangaka nje kunabantu abavukela imibuso ingoba labantu abavukela imibuso bavukela imibuso ngoba abantu namhlanje sebazi ukuthi abantu abasanawo unembeza. Abantu sebazi ukuyiphilisa bona. Abantu sebazi ukuthi benza into la emhlabeni kanti uNkulunkulu khona futhi uNkulunkulu uyaphila. Ngapha inkonzo la ngelilanga ngathi mina into nento oyenzayo ine record. Yonke into wake wayenza uze wazi ukuthi ngelilanga ngiyokuvukela ngelilanga kuyafuna ukuthi ukuhlale ukuhamba uyahlambuluka mhlambe nje awuphilile kahle yini wake wayenza. Ngelilanga kuke kwaqhamuka omunye umama lo mama lana engabathola abantwana usethi ubaba uShembe unyazi wezulu ucela ukuthi makukhona umuntu ofikayo kuye ekhaya aphakele noma ngabe ubani. Uthi umuntu ozofika nje kwakho noma bunjani umphakele. Uthi bathi uyafika uthi maye kwavela kwaqhamuka umuntu ongathi uhlanje nje ngathi akaphilile kahle. Lo muntu mayimile ebhlukweni lapha kukhona into ezilwane noma ezinunu ephumayo kuye ngathi izimpethu. Uthi wase ngiyakhumbula ukuthi izwi lithe angophakela noma ngabe ubani. Uthi wase yamphakela uthi wamphakela la baba akakhulumi la baba akenzi lutho la baba wamphakela la baba wahamba mayihamba la baba ephuma ngakusasa la baba wabuya wamphakela. Uthi bathi yabuya la baba ethi uyamphakela lo baba ngelanga lesithathe lika 4 lika 5 uthi wayesekhuluma komunye mama uthi wathi komunye mama hey lapha kunobaba ofikayo njalo ngathi akaphilile ekhanda uthi lo baba uvela afike nje lapha lo baba kimi uthi mayifika lo baba lapha kimi uthi ufika lo baba lapha kimi
afike adle ukudla uthi lokhu ukudla akudlayo lo baba ngiyamphakela njalo uthi lo mama hey ungahlushwa uhlanya wena uthi hey now uShekhas wena lo Shekhas unepushana ewumuthi phakathi uthi wathi ngithi mangabe mphakele lo mntahle uthi mayisehlile ebese uthatha isikhaftini umphakele kuso esumphako wakhe uthi bathi umphakele lo baba lesi isikhaftini esumphako wakhe wahamba naso lesi isikhaftini uthi bayihamba lesi isikhaftini lo baba esewufakile lo poison kanti lo poison awufakile uzohlangana nomnyeni wakhe loluhlanya uthi wayezwa loluhlanya seluthi loluhlanya ngiyabonga uthi wayesethi hawu kanti uyakhuluma uthi wathi ngiyakhuluma makuvuma ukuthi ngikhuluma uthi wahamba loluhlanya balifika ngalena uthi lathi liyafika loluhlanya ngalena lwafika loluhlanya uthi lavele labona baba wakhe ekade ecinga inkomo zingekho ekhaya uthi mayebona lo baba uthi wathi lo baba hey ngilambile uthi lavela athi uhlanya nakho ukudla wathi lo baba hawu kanti uyakhuluma uthi nakho ukudla laluhlanya luthe kulo mama okwenzayo uzenzela wena uthi okwenzayo wena mama uzenzela wena uthi wathi uyafika uthi wathi ufika ngalena bayithi ufika ngalena kulo baba uthi ulambile uthi wathi lo lathi uhlanya lokhu ukudla kuphaka umama ekhaya wakwakho uyazi uyena omphakelayo uyena ophakile lokhu ukudla wayesele baba ehlala phansi ubaba umkhayena walo mama wakudla lokhu ukudla uthi lathi uhlanya okwenzayo uzenzela wena lo baba vele wangasukuma khona lapho wavele wakhona lapho lwambeletha uhlanya lwahamba lwafika lamshiya ekhaya uthi mayithi yini kwenze njani siphi isikhaftini umama ucabanga isikhaftini uthi ngathi sidliwo baba wakho ngutshelile ngathi okwenzayo uzenzela wena ngithi mina okwenzayo uzenzela wena okwenzayo uzenzela wena konke okwenzayo kuyobuya kuphindiwe kuwe okwenzayo uzenzela wena ngelilanga uyothi uthakathiwe noma ngelilanga uyothi uloyiwe kanti inkingi kuwe omunye umama uke wangafuna ukuthi indoda yakhe iganwe uke wathi engafuna indoda yakhe iganwe uthi lo mama le ntombi fanele igane umyeni wakhe yavele washaya le ntombi fanele igane umyeni wakhe yavele obekeza lo muntu wesifazane mayibeza lo muntu wesifazane lo mama lona indoda iganwa nje abathola abantwana lona wayesele lo mama wagana lo mama wathola abantwana baba bane laba abantwana mayise bathola abantwana bane qedwe bathola abantwana bane ngathi ethola nje abantwana bane lo mama wayesevele lo mama wabakhulisa kancane lo mama waseyashona lo mama uzasala lezi ingane zakhula zahamba lezi ingane zawusebenza mase isebenza bahlukaniswa ngemizi masisebenza lengane yavele yabuya lengane lengane ngesikhathi ibuya yabuya yeza kulo mama yafike yamakhela umuzi yamthengela ukudla ngesikhathi imthengela ukudla lo mama wathi ucabanga ukudla lokhu ukudla kwavele kwabuya imemory ukuthi kombe mina lengane ngoba ngithengela ukudla nje ngingasakwazi ngisho ukwenzani kambe mina ngangafuna umnyeni wami uthi aganwe ilo makoti osezele lezi ingane namhlanje sezingiqoqile esezingakhela umuzi esezimfakela isaka lempuphu esezingithengela ngishishebo hayi ngiyeka mina hayi ngeke hayi ngeke Mpitha ngeke hey ngeke mawubasa umlilo ngeke kulunga hey Shumayeli hey